jual lagi. Saya tak pernah jual. Emas-emas yang saya beli tu saya tak pernah jual kecuali tahun lepas saya nak test, saya kata. Tapi bukan dia, bukan emas yang ni, bukan emas public gold. Saya jual emas amethyst. Okay, saya jual emas amethyst tu. Dia dalam kad laminate je. Tapi public gold ambil tanpa banyak soal. Okay, yang ini sebab apa saya sangat yakin, saya sangat seronok ceritakan dekat tuan-puan. Saya simpan daripada 14 tahun lepas. Masa saya beli, harga emas sekitar 100 ke 130 ringgit saja tuan-puan. Okay, tapi zaman tu tak ada gap, saya cakap 100 ke 130 ringgit. Mesti orang kata, untunglah zaman tu harga emas murah. Murahnya. Kalau aku tahu aku beli dulu banyak-banyak. Tapi yakinlah sangat tuan-puan, masa zaman saya beli yang ni pun, walaupun harga dia murah, ni 2,600 je, sekitar 2,600 tuan-puan, 20 gram. Okay. Walaupun harga dia murah, zaman tu saya kata mahal juga. Sebab sebelum tu saya dah kenal emas dan harga emas masa tu belum sampai 100 ringgit pun. Sebab tu saya kata mahal. Berkira-kira, tak ada ilmu, beli saja-saja beli. Okay, beli saja-saja beli. Sebab